Tala falava o Tala Fou mai Ausetalia. Ua whamaunia lava le a whatau se tasi o no fuanga e anga i eile to o tele o tangata tāpa whao mai i sini, le Luna Park, ma o loo tā ua o lona tau pēla te le fitus furu miliona. Pe mai le 9 News o le whanua o loo iei lunga le Luna Park e umia e le tō tino le malo le Luna Park Reserve Trust, mai te tauna tū mau pēr o se no fuanga wha fia tu se lava pē whatau ese. O se no fuanga e masani o na tumu i ainga ma tā whaonga, e mai se le whanau e fia le tele o rides, ma mea whaase e mai se le anuano o tā longa. O lorua i teimi na tatala i le Luna Park o le whewisa lau tolu sururima, i le mai o le tala ina o se tasi fo i paka tele whapea i New York i Amerika. Te re teimi sa tāpuni ai mō ngā ruenga whaareleia, ma nisi fo i whaarelave nā o fiai, ma o le company o lo o mia re teimi nei o Brookfield, o lātou tā ua i le ripoti wō o i le teimi sao, e pasi atu ai fo i le no fuanga i se isi pūlenga fou. O le songa fua le vasa fua e wha mamalu ai le si tio pāsese i lunga o trains ma pasi wha pia waa po au onanga lau tere mō whewa inga pe ona whāturanga mai se teimi ua tuanai. E le Independent Pricing and Regulatory Tribunal, no rātou whāturanga le si itanga e tolu 10% ma o whairoa le Transport for New South Wales o pāsese mō tangata mātutua le asi tia le Fast Food River Sene i rona maununga. Mō tamaiti le asi tia le Ruasful Sene, mō Trains ma le Metro, a se Full Sene mō Pasi ma le Light Rail. Ruasful Sene si tia i mō waa. Saunua nisi i Tala Fou, o le ato i whaopopo mai fo i maneisi i tanga i le taungata o le taura soifuanga o loo iai nei. O le waweawa na leilana whaamaunia mai eile maliwa se tangata na la vei se taawale Lake Macquarie i New South Wales lava, ai tusa poletere i titi o le tolu na wala awa neile whasosoani whaamawave i Cardiff, ma longo ai leo i se tangata o loo ta oto i lea la tele o la vei se taawale. Koe mai na umairo na soifua i lea no fuanga, ma lo whaataria se whaamauninga o lea tangata peitai, o le aweta wale fast food lima tausanga, na awe atu le whanamai mo le whai o siaki. O lo saunia nei se ripoti mo le corona, ma wha wausu e suenga, i lea fo i whaalami lave. Ua maua mai nisi whaamtaranga whaopopo le whaalami na lipoti atu ana nafi i tangata e toa whaa, na maua atu ua maririu i se whale i melepone. Wa ta ua lea la taiva i lea so o maririu i la tau ia to whae tolusu rua tausanga o se alii, o le iseri e tolusu fitu tausanga, o se tama e ta i e whasa furu rua tausanga, ma le talavou e se fulu fitu tausanga na maua i se whale i Broadmeadows. Wa whae roa le 9 News, o le se fulu fitu tausanga o Abdul Sayed, ma o nisi ripoti wa ta uai, na maua leo nisi ai tema i le whale lea, e le o mautinoa lava i le temineide mafua anga le maririu, a o loo whaatino le suenga. O loo whaataria rei ungo se suenga wha fo mai e i loa tonu wai nisi wha mtaranga i le mea na tupu. Ma le tala muni, o loo whaataria fo i seisi ripoti na tamai le wha lavelave, mo wha maonia le mariri wai o ni tangata whaingaruenga se toa rua i wha toanga, ma anunu ai le toa iwa i rei tu i matu i se sifo Victoria. O li pote le APC le vau se nei wata uai o se minibus na la vea ina ua le mawhai na tau fiofia a o tipi ane seisi ta vale i lunga o le Calder Highway e lata i Mildura. Wha mai le ripoti na ta vale le tamai pasi le ama feto a yeima se la au ma o la ua afia na mariri wai lava i le no fuanga. Wa whaamaunia mai e le Satini o Mark MacDonald i le ripote le ABC o nisi o le au ngā lulua i whaatoanga o tangata Samoa e whai ngā ruenga la tāne i le no whanga na tupuai le whaalavelave. Wai mai o loo tau mawhai leo leo whasotai a ingo i lātou wa awhia ma o loo wha awausu e suenga mawhai a whoitong fitinga mo i lātou na manunua o nisi e tinga ina. Whao o fo i mawha mai senga i nisi o a inga o i lātou ia wa awhia a o whaatari ai nisi o whesota inga o loo wha ngā soro le temirei i lea fo i whaalavelave. Tala iara beideo Samoa, mo le neia solulu.